Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'icyiciro cya kabiri ari nacyo gisoza kigizwe na Ngarambe Telesphore, Niyomugabo Cyprien, Nsengiyumva Fulgence, Nyinawamwiza Laetitia, Nyirahabimana Solina, Nyirasafari Esperance, Rugira Amandin, Muhire Adrien, Uwera Pelagie na Uwimbabazi Penine. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro. Njyewe Ngarambe Telesphore, njyewe Niyomugabo Cyprien, njyewe Nsengiyumva Fulgence, njyewe Nyinawamwiza Laetitia, njyewe Nyirahabimana Solina, njyewe Nyirasafari Esperance, njyewe Rugira Amandin, njyewe Umuhire Adrien, njyewe Uwera Pelagie, njyewe Uwimbabazi Penine. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyuma yo kurahira, twagira ngo dusabe abasenateri bamaze kurahira ko muri uyu mwanya bashyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro z'abasenateri kirasojwe. Hakurikiyeho gutora abagize biro ya Sena. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena, biro ya Sena igizwe na Perezida wa Sena n'aba Visi Perezida babiri, aribo Visi Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma na Visi Perezida ushinzwe imari n'abakozi. Namenyesha abari hano n'abadukurikiye ko amatora ari bukorwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Buri musenateri aratora akoresheje mudasobwa ye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa Perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa uwamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakubahwa abasenateri ni uwanyu kugira ngo abifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafata ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri mwafata ijambo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri manda ya 4 ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje, munyemerere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye
ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere nyakubahwa perezida wa repubulika. Byaratunejeje cyane, mwari mwaraduteguriye inzira, twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntera yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga nyakubahwa perezida wa repubulika, rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero ndashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga, umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi, kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa senateri Karinda François Xavier. Impamvu mwamamaza twarakoranye, yaje muri sena ansangamo, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2 adufasha NST1 mbabarire, NST1 adufasha